twerekeje hanze y'imipaka y'u Rwanda mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi byanabereye no mu bindi bihugu byo kwisi birimo Abanyarwanda. Mu gihugu cya Canada hatanzwe ubutumwa bwibanze kugaragaza uburangare amahanga yagize agaterana u Rwanda mu gihe cya Jenoside. Agnes Mukandinda. Muri Canada umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda wabereye mu mujyi wa Ottawa ahakorera ingoro y'inteko ishinga amategeko. Witabiriwe n'abantu bagera kuri 300 barimo Abanyarwanda bahatuye ndetse n'inshuti z'u Rwanda z'Abanyakanada barimo abahagarariye ibihugu byabo muri Canada, abagize inteko ishinga amategeko ya Canada ndetse n'uwari uhagarariye guverinoma y'iki gihugu. Muri uyu muhango humviswe ubuhamya bw'umwe mu Banyarwanda uba mu ihuriro ryitwa Humura ry'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi baba muri Ottawa. Abafashe amagambo muri uyu muhango bavuze ko habayeho uburangare bukabije bw'amahanga atarabashije gutabara u Rwanda mu gihe cya Jenoside rugatakaza abantu basaga miliyoni. Bagarutse ku ntambwe leta y'u Rwanda imaze gutera mu iterambere nyuma y'imyaka 20 Jenoside ibaye. Ikindi cyagarutsweho n'abari bahagarariye guverinoma ya Canada basabye umuryango mpuzamahanga kugaragaza uruhare rufatika mu gushyikiriza ubutabera abakoze ibyaha mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ngo ibyabaye mu Rwanda mu myaka 20 ishize ntibikwiye kuzongera kubaho, akaba ari nayo mpamvu amahanga agomba gufatanya kugira ngo aya mahano yabaye mu Rwanda atazagira ikindi gihugu ku isi agwirira. Ikindi cyavuzwe nuko ngo nubwo u Rwanda rwaciye mu bibazo bya Jenoside ubu rwabaye intangarugero muri Afurika ndetse no ku isi yose mu guhagarika ibyaha by'intambara, ahatanzwe urugero ko u Rwanda urwigaragaza cyane mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Mali, Sudani, Haiti no muri Repubulika ya Centrafrique. Ibikorwa byo kwibuka kandi bizakomeza gukorwa no mu yindi mijyi nka Toronto na Montreal ndetse n'indi mijyi inyuranye yo muri Canada. Ahandi habera ibikorwa byo kwibuka ni mu gihugu cy'Ubuhinde nacyo gifite Abanyarwanda benshi babayo biganjemo abanyeshuri, ni Moscow mu gihugu cy'Uburusiya.